إيرا راديو تنكي كلا جيبوا زمان ما جيبوا كذا ما جنابان لوچان رادیو دنگ گلدن باشکو دارن هجا ایرو 4 نیسان 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت نه لآمده ده گودارن هجا امنوچه ساعت ده بوارنه دم آزادی ره براپویه جيبوا زمان ما جيبوا كذا ما جيبوا ديروكا ما جيبوا عبونا ما جبوی آزادی کلان جيبوا جواكا ما جيبوا ناسنامه آزاد جيبوا چند آزاد جيبوا هنر آزاد جبو ولات آزاد آبا تو خورشید خاوری آبا شاهم گو رهبری آبا تو خورشید خاوری آبا شاهم گو رهبری آبا اتحاد حقای آبا تو بله ایرو 4 نیسان گل مخمور و دهمان دمیده لروجاوای کردستان بجوش روشبونا ره براپو پیروز کرن بله 75 سالی ره براپو لوارگشت روسم جودی مخمور و روجاوای کردستان بجوش هاته پیروز کرن خلک وارگشت روسم جودی مخمور جبو روشبونا ره براپو پیروز بکن هاتن جمع جبو پیروز باهی جی لوارگه 305 شتلین داران چاندن روشبونا ره براپو ده همان دمیده لروجاوای کردستان جی به شاهیان هاته پیروز کرن گلکس لهولا چارچه ده هاتن جمع هف سروکی شردره گل آدری که جوان حسن روشبونا ره براپو لحمو آزاد خواز و غلط پریزان پیروز کروها گود بسای فکرین ره براپو امها ایرو هاتن جمع و دهمان دمیده ایرو سرکتنی پیروز دیکن شاهی بگراندنا گوونده بداوی بو لقامش و عمود جی پیروز باهین 4 نیسان پیکاتن روشبونا ره براپو لقامش و عمود بجوش هاته پیروز کرن نتاخن جودی هلیلیه و آسوریه قامش رو بسدان کس هاتن جمع وینه ره براپو آلیمپیکی که هلدان ولاتین آگر وی خستن و گووند گراندن لعمود جی تبگره جوان شورشگر لقادا جنه شاهی لدار خست گلکه سبل شاهی بون بستران و گراندن گوونده روشبونا ره براپو پیروز کرن بله برای خوابدن شهبای جنان لأحد سیجی 4 نیسان پیروز کرن جنان لشهبای جبو و جنا کرد 4 نیسان پیروز بکن شاهی لداخستن شاهی لپارکا 4 نیسانی لنافچه احدث شهبای پیکاد سروکا دستی جن آکانتون عفرین شهبا هیوی حسین آخف و دیار کرد که روشبونا ره براپو و جنا گلانه پشتی خافتنا جنان قنفیل دیاری جنه سازیان کرن شاهی بدروشمین بجی سروکا پو بداوی بو بله روشبونا ره براپو لئله جی بمشکی هاته پیروز کرن جوانان لناوند ئله بمشکی روشبونا ره براپو پیروز کرن دمشی ده بینابر دروشمن بجی سروک آپو برس کرن فیشکین هوایی تقاندن پلیسا خوال مشیرانه گرد بگازا ایسوت آواشت و فیشکین پلاستیک ریشی جوانان کرن جوانان جی بفیشکین هوایی و کوران برسفدان لرحای جی جوانان بفیشکین هوایی روشبونا ره براپو پیروز کرن جوان لناوند باجر هاتن جمع دروشمن بجی سروک آپو قیریان بلجنه کرد و انترناسیونال چالاکین 4 نیسان لدار خسرن پایتخت آلمانیا برلین جبو روشبونا ره براپو چالاکی پیکات چالاکی به پیشنگه گمین سام کامپن جوان انترناسیونال که جان مجلس جنین ازدیا برلین مجلس جنین یا دستان پیکات جنان هن بشین ج پرتوکن ره براپو خواندن و نقاش کرن پاش جی ناوند باجر برلین لخطا مترو بسترانان بشین ج فکر مدرنیته دموکراتیک ره براپو بزمان آلمانی، اسپانی،
فارسی کردی و ترکی خواندن جنان دیار کردن که اوی چالاکین خویم به ویرنگی به چاندنا دارن چالاکین زاروکان سترانان دوام بکن گالیا ریز رومان آزادی و سر بکه و جی ایروی ساعت 19 لگوری دما اوروپای پیک وره ملک در نجای گرتی نخواش ناجی آجار نای درمان کرن گرتی به نخواشی گران ناجی آجار جسال 2016 و گرتیه دست پیک لی گرتیگاه هوانه تیپافه هاته گرتن پاش سرگونی گرتیگاه اولتویا ارزروم هاته گرن ناجی آجار به نخواشی اپیلپسی دیابت و جسادی 52 آستنگ داره نخواشی اپیلکتیک لیگرام بویش بر نخواشی دیابتیک جی نکاره تبگره تبی ویجی نای درمان کرن نای بردان خوشکان ناجی نبات اجر آن زمان کو هفشین و زاروکی ناجی اجر بریا مهکی چون دیتن آوی و دیار کردن کو دروشه کی وهاده کو نکاره لگرتگی بمینه نخوشی آوی گله کی گرام بویه نبات اجر گوت دما درمان خود دخوا به اراده خو هم زرار ده خو و هم دده حوالین در دور خو اف درمان باندرو له شوی جدی که راپور هر نکون نشان دادن نخوشیوی گله کی گرام بویه نخوش شکر دسولینگیوی دواره من دما هاته بنچاف کرن جبا کوج دوچکا جچوکا خو بریندار بو نکاره لنگی خو باش بکار بینه دبکو لنگیوی شی بکن لنبری خوب ده سرکت نوانه وان به برخوادن به سرکت امی کولان خوش چوپا قیومان پاکش بکن پشتی بریار لجنه بلند اهل بجارتنی یه سکی یا جبودان داینا نام مازباتا نامزدین دم پارتی عبدالله زیدان بسات هزاران کس جبو پیروز کرنا سرکتن هریکین پارکا آپی موسا دست پیکی هفشردر وانه نسلها شدل آخوی و گوت اف سرکتن یا ویا پیروز به جناو پیوه و تو کس نکاره به وینا و غز بکه ام به سرکتن جوان بون و یا به سرکت جی ره جن جان آزادیه ما پر لبرخواد و ام سبا کوچین خواج چوپین قیومان پاکش بکن هفشردر عبدالله زیدان جا آخوی و گوت و رومت و شرف وانه پاراست ام زاروکین وی گلی برومت و سربلندن و همو زختان تاوی همو زخت و همو سوزن پریان نشانده کو گلی کرد خودی رومت کی مزنه و به دست خستنا هر چهار شهرداریان پیامک دا جهانه پاشجی هفسروکی گشتی دم پارتیه تولای حاتم اولاره و تونجر باکر هانا آخوین تولای حاتم اولاره گوت ام وکه همو هزین دموکراسیین لترکیه حسرتا ولاته کی دموکراتیکن ایرو یسه که جخلته کی پر گرینگ و گریا وینا گلیوانی ناس کرد اف جی بسایا و چه بو هون هر هبن تونجر باکر هنجی گوت و جاره کدن و اثبات کرد که تکوشنه هوالین بکر کایا و نازمی گر و لهنگین دزندان انده واله نچونه هون لبرخوادن خودی درکتن و ظالم و محکوم کرد اما بسر بکوین و گلمه دموکراسی و آزادی سر بکوه هفسرو که گشتی دبه پی کسکین بایندرشی روشبوناره برا پو پیروز کرد گرد لوانه حساب انشاش تک چون و لبرخوادا رومتا خو رومتا گل کرد پاراس اما گل کرد خودی ریبر گل او هزکی مزنن اف ایزو برخوادان به فلسفه بریز عبدالله öcalan چه بو ام به فلسفه بریز عبدالله öcalan بسرکتن روجبونا عبدالله öcalan پیروز به روجبونامه ملکه جی گوت برخوادن گلیوانه شورشه که هفسروکاتیا کنسر براکه که تکلاری هولدان دست سرکینا وینا گلیوانه داخوینگ دا که جی دازانی دسترادری فاشی ساکب ممه پی تکچون خواب قبول نکر هولدا وینا گلیوانه دست سر بکه وها گوت اف هولدان ده انجام برخوادن ده والا هات درخستن برخوادن و سرکتنا دیروکیا لوانه انجام هف گرتن و که دا همو گلین ترکیه بو اموی برخوادن مزن واتدار و دیروکیا گل
gelan pîroz dikin û silav dikin. Serketina wanê Serketina rastexîna demokrasiyê li dijî hewldanê desthilatî AKP MHP yên ji bo sazkirina faşîzmê sekna demokratîk a gelan gavekî dîrokî ye û rê li ber demokratîkbûna Tirkiyeyê vekir. Kecekê got AKP MHP tenê zilmê li gelê Kurd nake, li tevahiyê gelên li Tirkiyeyê dike. Ket, xwêdan, çavkanî, nirxên Tirkiye îstismar dike. Civakê bi zextên faşîst diçewsîne û ber bi birçîbûn û xizaniyê ve dikişîne. Li hemberî daxwaza herî biçûk a demokratîk jî tehemûl nake, dibin navê tekuşina li dijî Kurdan de Tirkiye ji demokrasî û azadî bêpar dihêle sibaroja Tirkiye didize tarî dike. Tekuşina gelan a li dijî zilm û îstismarê de esasê xwe de yeke hevpar e. Gelê Kurd li dijî înkar, nijadperestî û faşîzmê tekuşina azadî û demokrasiyê dike. Çareseriya pirsgirêkên xwe di demokratîkbûna Tirkiyeyê de dibîne û ji bo vê tê dikuşe. Kecekê dazanîn demokratîkbûna Tirkiye ne tenê daxwaza gelê Kurd daxwaza hevpar a gelên Tirkiyeyê û hatoman. Ev yek bi xurtî li wanê bi pratik bû. Li wanê ne tenê vîna gelê wanê îradeya tevahiyê Tirkiye rizgar bû. Hilbijartinên herêmî yên Sûyekê Adarê li Tirkiye Bakurê Kurdistanê rewşekê nû derxiste holê. Zext û hêle encam negirt û faşîzma AKP MHP têk çû. Yên serketin gel û hêzên demokrasiyê ne. Desthilatdarî AKP MHP plan kir ku vîna gelê wanê desteser bike. Li hemû Bakurê Kurdistan û Tirkiye dest dane ser vîna gel. Li hesabê faşîzmê bi ser neket, hevgirtin û berxwedana gelan ev hesab vala derxist. Pêvajû em têre derbas dibin, ferz dike hêzên demokrasiyê yekîtiya xwe zêdetir bi pêş bixin. Ev serketina li dijî faşîzmê encama tekuşina hevpar û hevgirtinê bû. Bi temamî tekbirina zihniyeta faşîst a nijadperest, pajver û dist talanker û pêşxistina demokratîkbûna Tirkiye encaq bi xurtkirina tekuşina hevpar û hevgirtinê dikare pêk were. Em bank li gelan û hêzên demokrasiyê dikin yekîtiya xwe xurt bikin. Bele Emine Şen Yaşar jî got ez dixwazim girsiya li wanê li cem min be. Nûbet Adeletê ya Emine Şen Yaşar ya pêşiya Wezîreta Dadê di roja 67 de dewam dike. Du jî Emine Şen Yaşar û kurê xwe Ferîd Şen Yaşar çûn ber Wezîreta Dadê û dest bi Nûbet Adeletê kirin. Ferîd Şen Yaşar domîn nûbetê de axivî û da zanî ku wê Nûbet Adeletê roja cejnê jî bidomînin û got gelê wanê li berxwe da û serket. Berxwedan jiyane û em hemû gelê xwe vedixwînin ber Wezîreta Adeletê. Emine Şen Yaşar jî destnîşan kir ku wê lêgerîna xwe ya ji bo adeletê bidomîne û wiha got ez dixwazim girsiya li wanê li vir be û me bi tenê nehêle. Heya kurê min bê berdan ez ê li vir bim, ez dixwazim girsiya li wanê û dayîk li cem min bin. Belê berxwedana wanê li gelek bajaran jî hate pîrozkirin. Li Amed, İdir, Navçeyên Kartal û Esen Yurtiyên Stenbolê li Mêrdîn û Nisêbînê berxwedana dîrokiya wanê hate pîrozkirin. Li Amedê piştî biryara YSK ya ji bo dayîna mazbata hevşaredarê wanê namzetê Dem Partî Abdullah Zeydan pîrozbahiyan dest pê kir. Bi de hezaran kes li navçeyên Rêzan, Sur, bajarê Nû û peyasên Amedê li hevkûn bûn serketina wanê pîroz kirin. Hevşaredarên Amedê û şaredarên navçeyan jî beşdarî pîrozbahiyê bûn. Li İdirê jî rêveberiya Dem Partî li ber bûriya hilbijartinê li kolana Cumhuriyetê şahiyek pêkanîn. Bi sedan ciwan û jin beşdarî şahiyê bûn. Li Kartalê jî bi sedan kesên li ber avahiyê Dem Partî li hevkûn bûn berxwedana wanê bi gerandina govendê pîroz kirin. Li Esenyurt, Mêrdîn û Nisêbînê jî berxwedana dîrokiya wanê coş hate pîroz kirin. Belê kes nikare li pêşî li îradeyê vî gelî bigire ev nirxandina Mehmet Zekî İrmez e. Parlamenterê Dem Partî Mehmet Zekî İrmez derbarê hevldanên desteserkirina şaredariya wanê ji anê fil axivî got kes nikare pêşî li îradeyê vî gelî bigire me ev yek li wanê carekê din dît. Bi salan em dibêjin berxwedan jiyan e me li berxwe de û em serketin. Desthilatdarî AKP MHP di her bijartinê de serî li hîleyan
کارن آنتی دموکراتیک دیده دولت همو سازی خو لهمبری ما دخه دوره ام تجاری نوا شرط و مرجین وکه و دموکراتیک ده تبله البجارتن نبونه تویوان همو یانج اراده گلمه بسر کد جبر کنی کارن خو لوی کی راگرن دو سردمن قیومان لشون البجارتی مدازنن سیاست قیوم سر نکد زکیر مدرسه شانکر کو خلکی وانه ده البجارتن ده اراده گلکی gelek irade ki geleki mezin nişan da ogut mina zile ki bersif danawan wan hevuldan ve irade bidizin geleme durujin bu xwedî derketine li irade xwelaqadan bu bi berxwedanê mafê xwe jin û ve qezenc kir ev yek tecrübekî cidî bû hewildanekî girîng bû bersiva li wanê Hatta daim peşi li senaryoyên ku dixwazin li deverên din ên Kurdistanê biceribînin bigire. Careketin dîtin ku îrade vî gelî têk naçe. Ji bo muxalefeta civakî jî girîng bû ku di dema rast de li cihê rast be. Ev yek ji bo her kesî ezmûnekî mezin û serketinekî mezin bû. Beli AKP'yi li DP rabu uçu hef şeraderin DP'yen Dem Partiye mazbatên xwe girtin û çûn şeraderê berê jî bi bêdengî û nişkave ji şeraderiyê çû. Hef şeraderê DP'yê Dem Partiye Cafer Oğur ji anefera got ku piştî ku mazbata girtin û çûn şeraderê AKP'yê nevêriya bo derkeve pêşiya me rabu bê ku xwe nîşanê kesekê bide reviya çû. Wî nexwest bi xwe bi karmendê xwe şeraderî teslîmî me bike. Bêguman me şeraderî girt lê me deyn û keraseta hiştine qebûl nekirine. Piştî me her tiştê eşkere kir em ê îmze bikin li aliyê din. Eger gelê me divê pêvajî de xwedî li mafên xwe dernekeve wê bi qeyûmekî nû bixwazin êrîc bikin divê gelê me timî hişyar be. Beli vesayeta polisan li Şemzdînanê li ciwanekê da bûyer duh pêkat piştî yeseka mazbata da şeraderiya bajarê mezin Awanê Abdulay Zeydan li Şemzdînanê jî pîrozbahî dest pê kirin. Vesayeta ciwanan li ciwanê 29 salê Saîd Oğuz da ku tevlî pîrozbahiyê bibû. Polisan li Saîd Polîsên ku li Saîd Oğuzdan ji cihê bûyerê yekser çûn kesên derdûrê ciwan rakin nexweşxanê heta zanîn rewşa ciwanê polîs lê da baş e. بله گودرین هجماتن داوی بلتن اخوا بخاطر بدن باش Era